Samuel Farrugia għandu 9 snin u minkejja li għadu ċkejken, diġà ġarrab esperjenzi diffiċli ħafna. Kanġar fajnieh meta kellu sentejn, nirreġa' tfaċċa meta kellu 5 snin. Kella ssilu operazzjoni biex inaħulu għajnieh minħabba li l-kanċer kien ser jinfirex ma' ġismu. Minkejja diżabilità u l-età ċkejkna tiegħu, Samuel huwa artist promettenti li jixtieq jiżviluppa talenti artistiċi tiegħu. I just want to happen that I will be an artist and just help just show my art to everybody, give them something to enjoy. Yeah. Just like a little sculpture they can put on their desk or table or whatever, and just look at it and think that this really did happen, that this was handmade, and that this tiny bit of sculpture can bring joy to everybody. Samuel kien wieħed mill-pazjenti li benefika minn fondi tal-Community Chest Fund. Għal 10 sena l-attività paqpaqli għall-istrina ser terġa' ssir biex inġabru fondi għal persuni bħalu li jeħtieġu l-għajnuna. Tonja Darmanin huwa l-organizzatur tal-attività li ser issir fl-4 ta' Ottubru u diġà ddikjara li fiha ser ikun hemm vetturi li naraw bħalhom Malta. Fosthom la Ferrari, il-Porsche 918 Spider, il-McLaren P1 u l-Koenigsegg. Huwa l-aktar parti diffiċli biex jorganizza l-wirja huwa li jipperswadi l-istidien ta' dawn il-karozzi magħrufa bħala supercars biex jibgħatuhom Malta. Nirringrazzja Alla għalija probabbilment ma nagħmilx wiċċi, imma la din il-biċċa xogħol li għall-Community Chest Fund nagħmel wiċċi ma nistħix immur nikkonfronta daw in-nies u nikkonvinċihom. Sissa l-bambineni u dejjem il-nessieri. Waqt it-tnedija ta' paqpaqli għall-istrina fil-ġurnata Sant Anton, il-President Mary Louise Colero Preca qalet li hija biss il-ġenerożità tal-poplu li toffri mal-futura ħjar ta' dawk li esperjenzaw il-mart. Hija uriet ruħha ċerta li paqpaqli għall-istrina ser terġa' tkun attività ta' solidarjetà mal-pazjenti bħal Samuel u anke l-qraba tagħhom li jkunu jeħtieġu kura u mediċina